Mwirori wa Kameme TV twi guku mucii wa Nairobi kuria kurathi na mbere na monanio ma urimi muthenya wa umuthi tuguka kwirorera niki guku kironanio na tari gute mathaa ni Njuguna wa Ng'ang'a gaikira turore mamwe ma maria me guku thiini wa ASK mucii wa Nairobi. Twenani ndina muthuri haha ndenda korwo kigeithia mwirori wa Kameme TV mwirori witagwo kiria wikaga na niki mureka guku. Mwirori wa Kameme ndakugeithia njitagwo Kaka James Mwangi. Director wa kambuni yetagwo Kaka James Concrete Enterprises na guku twi monanio ma urimi kana show ya Nairobi turari horo wa miako ya raithi kana affordable housing ni tuge iria inya cie agenda ine ya munene wa bururi ario the big four turari horo wa miako ya raithi na ni raithi o uria kwahotekeka. Tukiaria horo igi miako ya raithi ni kuga ati turaka na njira iri ko turahuthira ki tugiaka nyumba ici turahuthira technology jeru kana technology ya hollow blocks na neo iratuma mwako ugie na raithi ni kuga tugiaka nyumba iyo turahuthira mahiga ma gwithondekera na mena marima thiini. Tugiaka nyumba ya single room turikitie yothe turouga turaka na ciringi 100,000. Tugiaka nyumba ya 3 bedroom turamiaka na milioni 1,500,000 mwako ugakorwo uhuthite na nuthu. Hari mbeu njithi ndiriganagirwo ni kwaria horo wa mbeu njithi wira ni uri utari mwambiririe wambiriria thirikari na andu aria angi othe mena kanya magikurehera mbeca ciekuo ta Kenya Industrial Estates ni megukuhe mbeca niguo uhote gukuria kiganda giaku na uhote gwika maundu na njira igwete. Kabisa. Mwirori wa Kameme TV ni wakigwa maundu uria makihana makiria guku monanio ma urimi ma Nairobi ni ngiribotera metha ya Onjoria Kameme TV getwo Njuguna wa Ng'ang'a.